Nung gabi marahi pasok kami mang raja di bagas ni, di paguni bagas nami. Naing mulan nami matutudyak ka naman jalo doon ni Godang. Asa marmula doon na uli, marmula doon na ringgan. Asa putas jolo-jolo doon na martukotos sila gudi. Niulan niya ko po namin na majolo, toto ito namin ay kanopuli. Atong dihamupar dua kuasi. Baik kamu majori hami Godang mula-mula. Asa marmula na uli, marmula na ringgan, diulota sa narion. Buti ma? Maulia tema dihamu permusik nami atong ditikyo martang yang matutuhami itu mata di bata jalai somaha tikina sopon nami tu hatta asang giat ditupahi ulau tadi tikyo dilian arina tiur di arina denggan asam akorhon las liroha dihita atong disumba tikina permusik nami sopon nami matutuh mata nomor 2 di bata siang sonia mata raja lo seluh nenang ta sori pada baik kamu mana partus. Tema dihamu parmusik gabi nung gabi tutuhu so pahami amata nomor 2 di bata saya tutup pahima hita saluhu na dinamangulahon dia ka ulauta atong ditikyon parmusik nami gabi asal lihat niyan panggabian lihatnya perhorasan dihami saluhu na paparaniyo punami to gamar pandagabi asabay damang majo Godang liya-liya tema dihamu berdual pergosi nung gabi tutu merlihat kami paparannya punami tu gamar punda gabi saya asyik matuturuhan itu hatta saya merlihat matutu seluruh na persaulian merlihat mapanggabian nang merlihat ma akapas pasuna atong dihamu permusik nami adong paduhan ni songon na tua-tua asa tinahu multio pinay tupan muhatan. Baik kamu ma amang Godang si Tio, lais baik kamu ma tuha satana. Gabi.